kwibutsa Imana. Kwibutsa Imana niryo jambo tugiye kwibukanya muri iki gitondo cy'uno munsi. Turasoma igitabo cya Nehemiya, igice cya 13. Turasoma imirongo igera kuri 4. Turasoma umurongo wa 14. Dusome umurongo wa 22 kuri B. Dusome umurongo wa 29. Dusome n'umurongo wa 31. Yego, reka dutangire dusome ku murongo wa 14. Ni Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo Mana yanje uje unyibuka kubwiza, kandi ntuzahanagure imirimo yanje myiza nkoreye inzu y'Imana yanje n'ibihe bifatwa muri yo. Umurongo wa 22 kuri B hakavuga ngo Mana yanje nibi navyo ubinyibukire. Amen. Umbabarire uko imbabazi zawe nyinshi zingana. Kutumvikana? Yego. Umurongo wa 29 uravuga ngo Mana yanje uje ubibuka kuko bahumanije ubutamzi n'isezerano ry'abatamzi n'iry'abarewe. Yego. Umurongo wa nyuma wa 31 kuri B aravuga ngo Mana yanje uje unyibuka ubishimire. Yego. Amen. Amen. Ego, tuvuze kuko tugiye kuganira ijambo ryo kwibutsa Imana. Mu by'ukuri ni ijambo ryiza cyane natekereje nyuma yo kumva amakuru yanyu no kubabona. Nabagereranije n'iki gihe cya Nehemiya. Yego. Kuko kugira ngo Nehemiya arinduke kuvuga amajambo nkaya yo kubwira Imana ngo imushimire yibutsa Imana, nuko yari yagize icyo akora. Yego. Kandi iri jambo ryo kwibutsa Imana umwanya umwe rirashobora kuba amasengesho Yego. yo kwihariza, yo kwikingira uhereye muri iki gihe n'ikindi gihe kizaza c'imyaka myinshi. Yego. Kuko iyo umuntu yibutsa Imana nyine arashobora kwibutsa Imana ibihe byatambutse, kugira ngo Imana ibyibuke ishobore kugira icyo ikora ishingiye kuri ibyo byabaye. Kugira ngo rero Nehemiya arinduke kubivuga, reka twibukanye bimwe muri ico gice cya 13 Nehemiya yashoboye gukora. Nk'ibyo namwe mwakoze muri iyi myaka 5 ishize. Yego. Kandi Imana yo mu ijuru izo bibibukire. Mu busanzwe turabizi kuko Nehemiya yari mu bunyage imyaka 70 bari Babuloni. Yego. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko mu gutahuka habanje kujanwa igice cya mbere kiyobowe na Zerubabeli. Nyuma yaho hagenda igice cya kabiri kiyobowe na Ezra. Ariko nanone ibikorwa bashitse bamaze gukora, Yego. tibyashobotse yuko bitungana ngo bashobore kwirinda abanzi mu buryo bukwiriye. Yego. Nanone abanzi babateye baturutse impande zose hirya no hino. Igikorwa nticagira aho kigera. Bukeye rero amakuru agera kuri Nehemiya kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego. Ikintu kiza gishimisha kuri Nehemiya
nuko bakimubwira amakuru i Yerusalemu uburyo hameze, uburyo hasenyutse, ijambo ry'Imana riravuga ngo ataragira umuntu abwira, ataragira n'ibwami ngaje kubwira umwami. Bibiliya iravuga ngo yabanje guhindukirira Imana, aja gusenga Imana. Yego. Asenga Imana, arayitakira, ayereka i Yerusalemu ukuntu hasenyutse habaye amatongo. Abona guhaguruka aragenda aja kubwira umwami. Yego. Imana yo mu ijuru imuyobora gukoresha ubwenge buhambaye bw'umwuka wera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ababo bari bagiye mbere, umwami ngo yari yababajije batari ko muragenda i Yerusalemu ibyo bikorwa muzo bishobora gute kwera. Ngo baje kuvuga gusa baravuga ngo Imana izo bibafashamo. Yego. Yego ni byiza nyine kuko byose nyine bishobozwa n'Imana. Ariko nanone ibintu bimwe bimwe byari bikenewe ntibashobora kubisaba. Yego. Ariko Nehemiya ngaje kugenda asaba umwami inzandiko, Yego. zo kugira ngo bazoshike babone uburenganzira bwo gutema ibiti byo kubaka, ndetse ngasaba n'abasoda bo kugira ngo bamuyobore mu nzira azogenda ashika amahoro. Ikintu cyose aho yatekereza cagoye ababo, nawe ntikikamugore. Yego. Hanyuma Nehemiya aragenda kuko ijambo ry'Imana ritubwira ashika i Yerusalemu. Nanone ashitse i Yerusalemu yakoze igitangaza. Mbere yuko atangira igikorwa, ijambo ry'Imana riratubwira ngo habaye mu ijoro abantu baryamye, abantu batazi amakuru, ngo afata abantu bakeya ngo buri farasi ngo baragenda ngo aja kugenzura inkike z'i Yerusalemu uko zasenyutse. Bibiliya iratubwira kuko yaciye mu marembo atatu. Yego. Kandi yari kabikora mu ijoro adashaka yuko abantu bose babimenya kuko yabikoze, yabigenzuye. Ubwa mbere ngo yanyuze mu irembo ry'igikombe, cyangwa se ry'ikibaya ryo mu ndegu, lango la bonde mu Giswahili niko bakunda kubivuga. Yego. Ngo ryerekanaga kwicisha bugufi. Yego. Arivuyemo aca mu irembo ry'imyanda, Yego. iryo bacishagamo imyanda i Yerusalemu baja kuyimena hanze. Iryo rembo ngo ryerekanaga kwihana. Nyuma yaho ngo yo aca mu irembo ry'amasoko, cyangwa se lango la chemchemi. Yego. Ngo ryerekanaga imbaraga z'umwuka wera, cyangwa se imbaraga z'Imana. Yego. Urumva rero ico yarakoze Nehemiya, yari yicishije bugufi, arongera arihana, Yego. arongera yisunga imbaraga z'umwuka wera. Yego. Bukeye mu gitondo araza niko guhamagara abantu. Mu gice cya kabiri tuza tubisoma umurongo wa 18 gukomeza. Ahamagara abantu arabwira atari ko ntimubona kuko tumeze nabi. Inkike z'i Yerusalemu zasenyutse, umuhana wose ukaba warabaye amatongo. Bati rero nimuze duhaguruke twubake. Yego. Kuko yari yabicishije mu nzira nziza y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu baramwemereye vuba vuba cyane, baravuga bati bizukuri duhaguruke twubake. Yego. Bose barahaguruka baja ku gikorwa cyo kubaka. Bibiliya iravuga ngo mu minsi 52 inkike zari zuzuye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen.
wumve nawe iminsi 52 gusa inkike zari zuzuye yego yego abanzi batakibonye aho basubira guca. Mm. Hanyuma rero mu gice cya 13 yego tugiye kuvuga ibintu bitandatu Nehemiya yakoze kugira ngo ashobore gusenga ari amasengesho yo kwibutsa Imana. yego Uhereye ku murongo wa mbere n'uwa gatatu, ijambo rya mbere Bibiliya iravuga ngo Nehemiya yabibukije amategeko. Kandi iyo abantu bibagiwe ni igitangaza ngo yari kabibutsa amategeko, abantu bakikiriza bakavuga ati iki ni igitangaza twakoze. Nuko ibintu bimeze. yego Abasomera amategeko, babibutsa amategeko afatikanije n'abarya babo nyine bari baje mbere ba Ezra na Zerubabeli, ngo basoma amategeko y'Imana barabibutsa, kuko buriya bwoko bwagengwaga n'amategeko y'Imana uhereye ku mwana wabo ukageza ku musaza. yego yego Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu baratangara cyane yego babonye uburyo bataye amategeko. Iryo ni ijambo rya mbere yakoze Nehemiya. Ijambo rya kabiri ngo yirukana Tobiya ngo mucumba bari baramucumbikiyemo mu rusengero rwo kandi c'amaturo. Wumva igitangaza cyari cabaye. Ubwoko bw'Imana bari bafashe Tobiya bamucumbikira mu cumba c'amaturo mu rusengero, ibintu biba birononekaye. yego Kandi ngivyo bintu bibabaza Nehemiya cyane. Ijambo rya gatatu yakoze ngagarura abaririmbyi n'abatamzi ngo bari barirukanwe ku mirimo yabo. yego yego Aho ni ku murongo wa 4 kugeza ku 9. Kwirukana Tobiya ni umurongo wa 4 kugeza ku 9. yego Kugarura abaririmbyi n'abatamzi ni umurongo wa 10 kugeza ku 13. Abatamzi n'abaririmbyi ngo bari barirukanwe, ariko Nehemiya arongera kandi arabagarura, amen abazana ku bikorwa bari barataye by'urusengero rw'Imana. yego Ngarangize rero ibyo bitatu gusa kimara kubikora, umurongo wa 14 niho yahise asenga aravuga ngo Mana yanje uje unyibuka ku bw'ibyo, yego yego kandi ngo ntuzahanagure imirimo yanje myiza nkoreye inzu y'Imana yanje, ngo n'ibihe bifatwa muri yo. yego Urumva ibihe bifatwa muri yo ni nkaho yavuze bati n'imyaka n'amasaha yacu twatakaje kugira ngo dukore ico gikorwa. yego Imyaka 5 mugize iby'ukuri umubyeyi wahagarikiye yavuze bati iki ni igitangaza, umuntu wese azabona yuko ari igitangaza. yego Sinabona burakeye y'abantu bagera hafi 200. yego yego Kandi burakeye itangira isaha 9 kugeza 6:30. Ndi mukuru ntabwo ndi mutoya, nubwo hariho abasaza abantu ariko naje mbafashe inyuma bukeya, ariko ibyo nta handi ndabibona. yego Kandi nibagiwe no gushimira umwarimu wa Peri, ndamushimiye cyane. Niwe wanzanye kuri uru rubuga, yego kandi yabimbwiye mbere ariko simzumve bitewe n'urundi rubuga nsanzweho hano i Bujumbura kandi rwo mu gatondo, yego ariko rwo rufata akanya gatoya cyane. Kandi ahantu ntuye ni hafi y'urusengero dusengeramo, kuko nkora muri burakeye hafi buri gihe. yego Noneho nkamubwira ati sinshaka kuja ku rubuga ntazobonekamwo buri mwanya. Ariko ndashimye yuko yakomeje kwihangana arampata, ndaruha ndabyumva ndujaho, kandi byose turimo kubikora. Nta na kimwe capfuye muri byo byose birakorwa. yego yego
Nehemiya rero twari tuvuze aravuga ngo Mana yaje ngo uje unyibuka kubw'iriya mirimo yari amaze gukora kiriya mwakoze nk'iyi muhamukora kugeza uyu munsi wa none. yego Kandi aravuga ngo Imana ntizahanagure imirimo yiwakoze ngakorera inzu y'Imana yiwe. yego yego Ngo ni ibihe bifatwa muri yo, iminsi bemera gutanga kubw'igikorwa c'Imana. Nanone arakomeza ijambo rya 4 yego umurongo wa 15 kugeza kuri 22. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yeza umunsi w'isabato, ngo yimira abadandaza bose ngo baturukaga hanze, ngakinga imiryango ntiyagira ngo umuntu winjira i Yerusalemu isabato itararangira. yego Kandi isabato kuri buriya bwoko bw'Isiraheli wari umuhango ukomeye cyane, yego yego umuhango wubahirizwaga n'abayuda bose kubera itegeko ry'Imana yari yarabahaye. yego yego Ariko Bibiliya iravuga ngo ico gihe isabato bari barayishe, abantu binjira i Yerusalemu isaha yose no mu isabato, abadandaza bahe bakora, ariko ngo arabirukana arakinga imiryango. Ngo amare gukora ico gikorwa kuri 22b niho yavuze ngo Mana yaje nibyo ubinyibukire, umbabarire uko imbabazi zawe nyinshi zingana. Ikintu catangaje kuri Nehemiya rero nuko kuntu kugira icizere gikomeye cyo kugeza habwira Imana ku murimo akoze ngo Mana yaje nibi navyo ubinyibukire. yego Iryo sengesho ndashaka ngo uribe ku muntu wese uri aha ngaha wasenze muri iyi myaka 5 n'abaje vuba vuba, buri gihe baza bavuga ngo Mana n'iyi myaka 5 n'aya masengesho Imana izakomeza yibuke, Imana izakomeza yibuke, yego yego kandi Imana izayibahera umugisha. yego yego Turakomeje ijambo rya 5 yego ni umurongo wa 23 kugeza 28. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abatandukanya n'abanyamahangakazi. yego Ngo bari barivanze n'abanyamahangakazi kugeza n'igihe ngo batangira kuvuga imvugo zabo batakivuga imvugo yabo y'Ikiyuda. Ndetse Bibiliya iravuga ngo bamwe muri bo ngarabakubita. Urumva yari yarakaye cyane yego bitewe n'amakosa akomeye ubwoko bwabo bari bakoze, kandi ari abantu b'ubwoko bw'Imana. Amaze gukora ico gikorwa ca 5 rero ku murongo wa 29 niho yahise avuga kandi ngo Mana yaje uje ubibuka kuko bahumanije ubutambyi n'isezerano ry'abatambyi n'abarewe. yego Urumva ko kwifatikanya n'abanyamahanga byatumaga batagikurikije imihango yabo nk'ubwoko bw'Imana. yego Nico gituma kenshi yara muri Bibiliya ijambo ry'Imana zari tubwira ngo ntitwifatanye n'abatizera, kuko ntawe ushobora gukorera abami babiri. yego Hanyuma agera ku ijambo rya 6 iri ku murongo wa 30. Turumvikana? yego Ijambo ry'Imana riravuga ngo asubiza umuntu wese ku murimo we. Urumva ahangaha ni nkaho yararangije igikorwa cyose, ngasubiza umuntu wese ku gikorwa ciwe. yego Igikorwa c'Imana cabaga gifite abantu batandukanye harya mu rusengero, arongera kandi afata umuntu wese ngamusubiza mu gikorwa ciwe. yego Abaririmbyi barongera kandi baja kuririmba, abatambyi n'abarewi barongera kandi basubira ku bikorwa byabo. yego Buri bantu bose abashinzwe amaturo barongera kandi basubira ku bikorwa byabo.
ngarangize avuga ijambo rya nyuma yavuze ngo mana yanje uje unyibuka ubishimiye. Biratangaje cyane, ntabwo bizoroshe kugira ngo umuntu abwire Imana ngo unyibuke kandi ushimire. yego Mu busanzwe ni twebwe tuba dushimira Imana, ariko we yarindutse kuvuga ngo Imana imwibuke kandi bimushimire. Biba bitewe n'igikorwa c'Imana ciza yari yakoze. yego Bavandimwe, iyi mirimo yose Bibiliya ije ivuga ngo icatumye yari amajambo yose y'isezerano rya kera yanditswe yego ngakabikwa kugeza kuri uyu munsi wa none tuyafite. Hariya mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca 10 umurongo wa 11 yego haravuga ngo ivyo byose ngo byarabitswe ngo kugira ngo bitubere akarorero ngo twebwe dusorewe n'imperuka y'ibihe, cyangwa se bitubere icitegererezo cyangwa icitegererezo nyine kuko nari bivuze ngo twebwe dusorewe n'imperuka y'ibihe. yego yego Biriya Nehemiya yakoze turashobora kubyigiraho, yego n'ubundi twamaze kubyigiraho ko turabikora kuko twamaze kuvuga ngo iyo myaka 5 ishize iyo niyo tuvugaga, ariko hari n'ibindi. Izo zose rero zerekana abantu b'Imana bakora umurimo w'Imana kandi by'ukuri bakawumenya, bakigira confiance kuko baheba gukora. yego Imana rero ikomeze kugira ngo dushobore kuyibutsa, yego ikomeze imitima y'abantu bose n'amaboko y'abantu bose. Kakurya cagihe ciyopa Tabita yari amaze gupfa, ariko abantu barahaguruka barimo abapfakazi bibutsa Imana, babwira Imana bati Imana uyu muntu yakoze iki niki. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hanyuma bamurambikaho ibiganza arakira, Tabita aba muzima kandi yari yapfuye. Bitewe nuko abantu bahagurutse bavuga imirimo myiza ya Tabita ngo yakoze, umuntu yongera kandi kuba muzima. Rero Imana idufashe kuko ijambo ry'Imana ryavuze dukomeze twibutsa Imana, haba muri ibi bikorwa turimo n'ibindi bikorwa abantu bagiye bagira mu mashengero yabo. Imana ibibakomereze kugira ngo bakomeze babyibutse Imana. yego Imana ija yumva kandi Imana ikagirira neza abantu bakomeza kuyibutsa. cyane Hariya muri Zaburi igice ca 130 n'umurongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka wagumya kwibuka ivyo gukiranirwa, Mwami ninde wazahagarara adatsinzwe. Igituma tukomeza kwibutsa Imana ibikorwa byiza dukorera Imana nuko tubiretse Imana igakomeza kureba gukiranirwa kwacu gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta numwe washobora guhagarara adatsinzwe. yego Ariko igituma tudatsindwa nuko dukomeza gukora umurimo w'Imana kandi tukawibutsa Imana. Imana igakomeza kubona ibikorwa byiza abantu bayo bayikorera. Imana igakomeza kunezererwa ibikorwa byiza abantu bayo bayikorera. yego Bakageza igihe bashobora kuvuga nka Nehemiya ngo Mana uje unyibuka ubishimire. yego Rero Imana yibuke ibikorwa byayo mwashoboye gukora kandi by'ukuri ibibashimire. Turangije tubifuriza umugisha w'Imana kugira ngo dukomeze twibuke Imana, dukomeze twibuke ijambo ry'Imana, yego kandi dukomeze twishire mu maboko y'Imana. Kuko twatangiye tubivuga ngo irisengesho rishobora kuba isengesho rikora kuri none kandi rikazokora haba no mu kindi gihe. yego Kakurya twavuze ngo rishobora kwitwanga isengesho ryo kwihariza, kwikingira
kwikingira murabibona kenshi baza bikingira bagaterwa vaccine indwara itaraba umuntu atarafatwa n'indwara ariko kugira ngo ejo nihagira indwara izotera kanaka bazosanga umuntu bamukingiye. yego Ndabizi neza kuko aya masengesho azogira akamaro muri iki gihe no mu kindi gihe kizaza yego yego kuko harimo urukingo. Imana rero idufashe itugire neza kuri uyu munsi wa none, dukomeze twibutsa Imana ibikorwa byiza bikomeje kugaragara imbere yayo, kandi n'ibindi biri imbere rero izakomeza kubidufashamo. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. amen Mana data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana yacu,